تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، kompak panjenengan apolong panjenengan sadaya bahu membahu ku teku astah merengki puru pole abdina hampir 4 kali dalam sebulan. Kekompakan engak kak dintok para bapak, para ibu, kak dintok benelo elerek dalam Islam. Bene ta'ayo latin ta'ibahas bi para ulama. Bene kelakuan setak toman isinggung bi ajunan Rasulullah. Justru tabuna para ulama lebih-lebih nang akhir zaman mantar pada selamat, amin Allahumma. Lebih-lebih nang akhir zaman akatimangken gak dinto sangat dianjurkan, bahkan sangat ditekankan kotu wajibakin panapa umat Islam kotu kompak. Ring Islam lake bine epakon apolong akompol dalam semua jalan-jalan kasayan dan deretan saja. Mela nabi ulama, para bapak, para ibu, Islam gak dintok kemeluas. Anzalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala maturun Islam da ajunan baginda Rasulullah. Akati panapa sebagai rahmat dak sadajana ciptaan epon ajunan Allah. Mela nabi ulama, persaudaraan kita, kumpul kulaban ajunan, kekompakan kita bersama di ulama gak dinto itu telo tandretan saja. Sepertama umat Islam gak dinto kema Islam mengatur kulaban ajunan pada istilah ulama ekoca ukhuwah basyariyah, persaudaraan dalam kemanusiaan kita, baik kelak suku Dayak atau suku Madura, baik kelak orang Indonesia atau orang luar Indonesia, entah itu agama Islam atau itu non Muslim, iatur bi Islam katina bacarana satejana gak dinto ku tekuk tanang, baik kelak sebi orang kafir si tak lanyala atau balakanlah orang-orang non Muslim sebenarnya negara Indonesia yang kita cintai. Iatur bi para ulama, setidaknya mereka juga manusia. Benisan orang di luar golongan kulaban ajunan, lebih-lebih orang banyak fanatik dan akhir zaman. Benisan pola na banereng Islam pas ekatun kia
pas eko coah, pas eko cah birukuruh sama stena papaham kak disejukan manusia tantreta. Bi ajunan kanjeng Nabi kullukum min Adam wa Adam min turab. Manusia cabuna kanjeng Nabi Muhammad ajunan saja laki bini potong Nabi Adam. Tak usah tabun keser kasih atau karan. Tak usah situngan ledak situngan ngocodak situngan. Baik kelak dalam Islam atau bahkan lintas agama dek ke orang non muslim, bahkan lintas negara. Medan makin banyak perserikatan persatuan antar bangsa-bangsa. Indonesia apolong bi Malaysia, Malaysia nang Asia apolong de Eropah. Se-Eropa ku tekuk bi panapi bi Australia kak dintok demi keamanan umat manusia sebeda bebenalangi sememang anjurakin dalam agama kulaban ajunan manusia taretan perkara yujud itu ajunan Allah Ta'ala mereka abi ajunan Allah Ta'ala itu kanin mereka abi ajunan Allah Ta'ala panglo polana selo Islam urusa Allah bi makhluka namun baaban malar matar pada orang yang seirahmatin tetira yang selamat dunia akhirat amin Allahumma nikai koca ukhuwah basyariyah timin ketorik abdin di guru asmana Syekh Muhammad Tariq Sardar. Ketika kami dalam salah satu dars abdin ngaji teretan beliau tubuh ngagak dintok Khalid Engki kiai arwah tetangga kaki sebanyak reng non muslim mencangkang Indonesia saya ngajak sakein alal akol paling sokonek kake basadar aromonus sana sabun kiai abdi neki engak gelanon kopeng dua abdi neki engak debuat dintok paling tidak sedikitnya pasadar panjenengan Khalid Engki kiai sehingga aromonus sana neng Islam lo oleh sakein Islam kang mereka rok merangin neng Islam lo neng kocos kang mereka lo nyakein panapa pole sapadana taretan Islam lah saya nomor dua tantaretan saja bada ukhuwah kak dinto ukhuwah watoniyah panapa ukhuwah watoniyah kak dinto persaudaraan antar anak bangsa kita satu bangsa satu negara pada negara Indonesia nah atau karan ketika atur tek boleh tentang kepada Islam tek boleh ki sebalan saudara satolang makereng luar make orang luar Islam ketika apolong situng tatang ke senegara mereka andi hak yang diatur bukan hanya negara tapi nang Islam ngatur teretan coba lihat tebuna para ulama orang gak dintok pernah boleh sebelaan seteretanan pada agama Islam apa mon laannya mata tatangga gak dintok entah tatangga kampung tatangga antar kota tatangga dalam bangsa maka mereka akan dintok andi hak dak pula benajunan salah situng bi ulama saya sebut ketika orang gak dintok atau tatangga dekat maka bi orang Kristen mohon maaf maka bi orang luar Islam silahkan baca adabul jiwar hukukul jiwar hak-hak tetangga kita dak remereng Islam ngadepin tetangga dah di ulama tek boleh Islam maka di luar Islam mon sake sunat sande hentaren handi orang kafir keluar di luar Islam songkan hentaren sekadar ken pesabar mantar beresabi pangeran kita bersama sekadar seduaan bahkan di ulama mon mereka kebatian sonataki alabet entaren ki cepat telang angkat tanang pangeran sepora akin ya Allah masuk ke surga lah mereka di luar agama kita ternyata tapi kita umat Islam bi kanjeng Nabi bi para ulama sehingga andi tetangga entaren mon sete soro sande setan pun tanah ketika mereka di luar Islam pesaper senikah cukup nyabarin nikah ukhuwah ekoca ukhuwah watoniyah lah saya nomor telok kak dinto ukhuwah Islamiyah persaudaraan umat Islam
ki sapeleen, ki sataretanan, lebih-lebih ki satatangkaan, anjurakin, sonatakin, bahkan wajibakin bi ulama soropo kompak, apolong sapeleen, apolong sataretanan, apolong sakancaan saperengan, baik majlis atau baik kampung, baiklah dalam situng acara, itu aturan agama Islam. Napa? Islamnya berakin bereng sabentuk kasayan mantar etrema bi ajunan Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Buntan kompolan ngak kak dintok banyadak panapa taretan pereng bi Rasulullah yang latin bi ajunan Allah pereng bi para ulama sebadai barzakh wa aksabab aktif. Mereka tahu lebih-lebih mengesepo kita bersama. Mereka tersenyum melihat kita anak cucunya berkumpul apolong sabalan salatangkaan. Mereka balik ada lebih-lebih perang yang bersifat sosial. Napa sosial teretan? Dalam akhlak, saling bentuh, saling ajak. Oh situ ngepada kesehatan saling labat. Oh situ ngepada kepungan saling norok bunga. Oh situ ngepada kesosaan saling dukung. Kompolan macam engak kak dinto yang berbentuk sosial, bentuk akhlak, anjuran dari Rasulullah mantar eterema bi ajunan Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Akhlak tabul gezer kasih ikemertung para ibu pang pengagama pak mau ringkas yang kedua nomor situng pilar ilmu kak dintok sarana kita bagaimana cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah, cara na wudu, cara na adus, cara na abajang, cara na zakat, cara na haji, cara na umrah, bersama macam beda. Nomor dua pilar pang akhlak. Akhlak kak dintok napa salah situ along polong dalam kebagusan akhlak sepa emutin. Akhlak dalam Islam kak dintok taretan para bapak para ibu tak kalah penting dari ilmu. Bahkan di ulama itu buakin emutin. Rasulullah lamba sebelum memulang, Kanjeng Nabi sebelum mendapat Quran, Kanjeng Nabi kilo yang kata ti Nabi, Kanjeng Nabi kilo yang kata ti Rasul. Lagi hebat tampak keada de umat manusia lamba pak. Kanjeng Nabi sebelum umur Pak Paulo pada Nabi lamba nang Mekah masyhur Kanjeng Nabi Muhammad andi culuk Al-Amin. Kanjeng Nabi kilo yang kat Nabi bi Allah ring kafir ring musyrik sebadai Mekah paham ngerti dak Kanjeng Nabi Muhammad lain bi selain Muhammad jujur, Muhammad tak toman gendek dari na percaya ring kafir padahal Rasulullah kilo yang kat sebagai Rasul bi Allah lamba ring kafir mona lenjel na teretan gelenon kunci na labang potoro dek Kanjeng Nabi potren potoro dek Kanjeng Nabi sampai keluargane tetep da ajunan Rasulullah. Itulah sosok mulia baginda Rasulullah tanpa akhlak sebelum ilmu natritan, tanpa akhlak sebelum Quran. Bila Kanjeng Nabi Muhammad bi Allah Ta'ala ya'lam wa innaka la ala khuluqin azim. Aduh Muhammad enjak mun kake jebon Allah lamul jaongku akhlakah lagantang ongku akhlakah ya'lam akhlak pertama ajunan Rasulullah mantar yang sebagai umat. Amin Allahumma. Nika Kanjeng Nabi tanteretan saja tanpa akhlak sebelum ajunan Rasulullah teti Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi sangat menganjurkan ada tokaran, ada sedian, ada musuhan, kotu kompak, kotu situng, kotu sampak, kotu bersatu. Dari apa? Dari tabu-tabun Rasulullah mulai lamba para itu. Coba lamba Kanjeng Nabi Muhammad ketika baginda Rasulullah hijrah gak dinto apinda dari Mekah ngaledek kota Madinah. Kenapa? Kanjeng Nabi esaken nang Mekah lambe bi Rasulullah suruh berangkat sahaja sahabat kare Kanjeng Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq
ban Sayyidina Ali ban sahabat sepo-sepo selok bisa alomam petretan. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad berangkat ban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pesan kanjeng Nabi Ali engki kanjeng Nabi panjenengan cak berengkula panjenengan dan tek galun sehari dua hari ibudi untuk kenapa Rasulullah kami ingin melindungi baginda Rasul perjalanan dari Mekah ke Madinah jauh Rasulullah la Ali panjenengan cak berengabdina Roma banyak tep-tete bareng kafir padahal nikalagelanon penare isakin Rasulullah penare yanca penare gelanon episode penare kochen tos lebih dari kak dinto reng kafir niki kerja jadi Rasulullah Muhammad tak toman gendek Muhammad tak toman lak ngalak barang tetepan ada epotorok dak kanjeng Nabi padahal Rasulullah sudah menyebarkan Islam kala itu. Akhirnya Sayyidina Ali pebaliakin bareng dek tatang kesetoman motorok ke abdina. Kanjeng Nabi Muhammad berangkat ban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dak Madinah teretan. Coba Madinah ni kalambak para ibu bukan hanya para sahabat di kota Madinah. Tapi Madinah ni kapa beda golongan reng Yahudi beda golongan orang Nasrani tatangkeh semak di Madinah tapi lo apolong Madinah beda orang seloan di agama ateis lo percaya jak pada pangeran akolong ngapi Madinah termasuk beda sahabat Rasulullah ketika kanjeng Nabi Muhammad berangkat di Mekah dan Madinah reng Yahudi bi orang Islam bi orang musyrik nikah polong pada ngambek kapi padahal orang Yahudi padahal orang Kristen padahal orang luar di agama ngambek Rasulullah ingat sapa Muhammad encang ingat riyah encang akhlak percajan encang akhlak jujur encang banyak orang noro ingat sapa Muhammad ketika baginda Rasulullah depak dak kota Madinah tantretan sedajah. Kenapa saya terjadi kanjeng Nabi begitu dapat lebet ngastanin unta muljan kanjeng Nabi Muhammad mantar dapat ke Madinah gapi amin Allahumma kanjeng Nabi Muhammad awal khutbah kanjeng Nabi Muhammad di kota Madinah pokok biajunan Rasulullah ayyuhan nas bebe orang naber nak mana absus salam tebarlah keselamatan debon Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad tebarlah keselamatan cak kitengki gelanon cak pucropu debu tabung geser kasih tabsus salam dapat kasih tu ngolok salam entar ke tetangga ngolok salam pasar entar ke toko ngolok salam secara umum tebarlah keselamatan tabsus salam temu kanjeng Nabi wa at'imut ta'am pabanyak asadaka deeren pabanyak asadaka barang sebisa deer tabun Rasulullah wasilul arham sampung pelanah diketemu Rasulullah awal khutbah kanjeng Nabi sengak sampung pelanah pada sejauh enteren pada sesemak sajan semak pabik kanjeng Nabi Muhammad wasallu bil laili wan nasu niyam senga pabanyak pejang malam apa napa Rasulullah panjenengan kanjeng Nabi Muhammad 4 poin pesan nang awal khutbana tebarlah keselamatan boleh pabanyak sedekah boleh sampung setretanan safalaan entah itu persaudaraan Islam atau persaudaraan antar negara atau persaudaraan negara kita terselubung mereka dinto. Saya nomor 4 pabanyak apa jam malam tabun Rasulullah terus tadkhulul jannata bisalam pagi lekak berkak tibi ke surga pantar tepaga ba'aban amin Allahumma nikah kanjeng Nabi para ibu coba iya ada umat senabarnah Rasulullah menganjurkan persatuan nak nikah kekompakan pekompak apolong petepak pesepak perapa ada musuhan, ada beraan apa umat zaman mangken sangat membutuhkan persatuan persaudaraan mantar terus apolong ke surga amin Allahumma nikah anjur Rasulullah absus salam pabanyak ngolok salam
Orang artinya panapa? Orang mabanyak ngolok salam kepekus di budi. Lo kira saya tak akan atur kecuali pantas masuk surga. Segala naki matar tepat kebaabaan. Amin Allahumma. Emutin. Jamun Rasulullah tadkhulul jannata bisalam. Bekal masuk ke surga tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Ini kelakuan akhlak ternyata. Mela Nabi ulama akhlak lebih tinggi timbang ilmu taritan. Lepakan laren si alim, lepakan laren mul jana nasab, lepakan laren sebanyak ibadana ketika akhlak goyah kerujuk sekapina. Coba biajunan Rasulullah, innal hasada la yakulul hasanat hasanat kama takulun narul hatab. Kelakuan coba akhlak situng makhujur da ibadah sebanyak. Kenapa? Sebelum kanjeng Nabi hasad. Hasad kak dinto penyakit pak berdek kesenangan yang lain. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad orang banyak iman, orang banyak ibadah. Hasad sekalian kerujuk ibadah kak dinto senyak banyak kita tompok. Pada bi napa? Pada bi apoi tepaan gelenon ngelok kaju si kering. Ya bi satalur. Galanon emutin nikah penting tabun kerja kasih panapa kiai orang lers panapa cepon atena tereta kajing Nabi aja buakin inna fil jasatim lamutuh ebatan gak dintok beda teking kene idza saluhat saulu habihi salu hasairul jasad mon barang teking kene gak dintok genteng sepak sabatan ni kamu mesti sepak dedepuan saya tanang asta lo kira tengkaden badan gelanon peninggal mesti ninggalin dak barang seesai gelanon pada eran eja ga dari barang haram bi Allah termasuk gelanon sokoh lo kira tengka dak barang sematuka ka Allah anapa atena sepak pak tapi sebalik ketemu kanjeng Nabi wa idza fasadat muntaking kene kadin tok rosak banyak virus, banyak kelakuan tak saena fasada sairu jasadi maka bakal rosa kasatana badan paningal loning erim dak barang haram dadak eren lengal barang seram haram tanang aku lidak barang maksiat leres kezer kasih gelenon permasalahan pertama bukan ning tanang gak dintuk permasalahan pertama benelesan secerobu tapi tebun kiai kele leres tebun Rasulullah permasalahan pertama ate korang bagus mon ate sepak cak kabater selain norok sepak mantar tepada baabaan amin Allahumma emutin akhlak ni kedua pak beda akhlak badan luar peningal katina apa akhlak peningal astah enggak napa astah akhlak astah lesan pada eren kemaluan sokoh beda atur seintina ceting penyeting dek bareng haram tapi emotin beda akhlak ate pak akhlak dalam secepon kajing Nabi Muhammad batan luar kakeh panapa cepon ate na kakeh ni keintin tabu lah akhlak ate ni kebanyak barang semerosak ke ate ni kebanyak para epuh tapi emotin telok ni kapa intina mun setelok ni selamat selain insyaallah gampang nolak manusia satajana manusia bi Allah taala mesti tanam belta penyakit tak saya para kiai para asatid kenapa boleh kita bersama mesti andi penyakit cuba ya teh mesti andi keng beda seetorot segeraja pas menjalur da ate ngebesanin patepak da angkaut seluar norok rosakiyah la imutin tabuna ulama penyakit ate setelok kak dintok se paling bahaya sekak dimemun kak dintok bedah lo selamat selain deretan kenapa nomor situng hasad kenapa hasad kak dintok tantretan sedaja hasad kak dintok beci de nikmat paparenga Allah sabi Allah taala bagi kering lain la ilaha illallah tatang kemaleki pas pelengan
Gelenon tetangga bangun pagar ke tabu. Ya Allah, tetangga malai mobil kadang kepelangan infus dak masakit. Orang seneng abak ke dadah. Melana tabun Imam Ghazali la ilaha illallah. Teruk orang seksa dari tunya sampai dak akhirat. Celing orang seberak dak kepekus orang lain ternyata. Tunya abak ke tabu bi kesenangan orang lain. Dapat nang akhirat amal ibadah saya tumpuk lober kak kama ya Allah kakan hasad mantar selamat amin Allahumma. Hasad ni ke umbar din apa kiai karena kin mantar manfaat amin Allahumma. Hasad ni ke bu umbar dicerai melana cerai ada tunya ki baga kopuran ba. Orang cerek ni ke orang lekenang orang posang leken. Andik sepeda takut yampung orang lain. Andik mobil padahal kursi banyak takut tetangga norok. Andik obeng takut yang jemi orang. Orang cerek, orang selak itunya natibi. Paling loknya mana perempuan. Melana palamba pasadaka barang selebih cerek dak barang lain demi Allah. Orang lambat ni kamu sesajan SLN bi ajunan Allah. Ki ada sejarah umat manusia orang miskin sebab asadaka antar pada soki jempar sadaja amin Allahumma. Cerek anding tibi nyaman bakhil. Lah cerek ni kamun sarah berkembang pas cerek geding reng lain. Ni kamun sajan sarah pak. Tak ada orang ngatela orang asadaka di jauh dah. Mana ya PC paibur tabur ngaji ya. Padahal ning tibi dia orang. Padahal orang 11, padahal orang sedekah, mikul seeman dak tunya nereng lain. Lamun sampai eman dak tunya nereng lain, aduh mana ya kareatan ni alan bulan nyiram ke barat ke timur, pai tabur sedekah gorengnya banyak jok saking sabek marana apa nyaman. Lah ketika cerek geding yang lain nikahnya sesaraan nikahnya mana suhun atau sahih cerek cepon mak kai lamba etengkina berubi sesaraan pak lah kret lah ni kamun sarah cerek kanding orang ni kamun telebet tanggung pas cerek kanding Allah dibunin laku pak lah san cerek kanding Allah ni kaca Arab hasud atau hasad hasad nikah cerik kenikmat Allah Ta'ala seebeki dak ke orang lain bi ajunan Allah paselamat dari hasad baaban andik belta hasad gelanon teretan gelanon seborah membantunya ki lebih-lebih hasad dalam bab akhirat seborah tan teretan sadaja kadang kula kebai contoh kula di teretan asmana Imam Makhsus pancenengan oneng beliau songkan mantar paling ngebalas di ajunan Allah Ta'ala amin Allahumma. Galanon kula roma pak rampak bi ke imam nak kak dinto roman ke imam ni ke roma tibi kula nang roma ikon na teretan pakering ke imam raja galanon pakar kula salah alo apole laki gempalah contoh bedoreng nak kak dinto pakrampak sateretanan ni kemolo eja gabi ajunan Allah Ta'ala pas kagama teretan situng roh mana macam ngak kadito raja motor merah napang bini nang renap emaskan lengan anak hat sehat sataja penare HP jaraja teretan situng otan teretan tatangkena seretan tepak kadang pager rupuh bini kadang tukar barak belenjeh lotikop cokop anak kadang lo sehat naudzubillah lah ni kepak molo itakuin dadabi ajunan Allah Ta'ala salah abak lengak kak dintok ko oding paski berak dak tetang ke setreterat hibi ku tertangku lah ni hasad penta ke Allah Ta'ala pasabar engak napa apain bagina ajunan Allah Ta'ala dak kita bersama ni nikmat ni bebareng dari ajunan Allah anapa ring hasad kak dintok amal ibadah itu lagbi Allah antar pada selamat amin Allahumma. Salah situng solusi kan kui male tada penyakit hasad tore sebeda yaktas akhlak nak kela at'imut ta'am teman Rasulullah pabelas lebih-lebih dak falah utang teretan korang bentoh utang tangke korang bentoh lebih-lebih kula mereng dari tuan rumah kak dentok kula tanya pak nang lepele katina apa aing
Muneng Bengkelan aing gak dintok teretan sudah hampir banyak orang ampun ngobengin. Lah makin kesempatan. Dan kita bersama gak dintok napa? Ku tekuk tanang. Banyak orang kadang saya kepan dia tak ada teretan. Banyak orang saya no kadang nakin ngobengin. Banyak orang saya kadang yo nakin meleh. Betapa ganteng ketika kita bersama keluar obang dan semacam melih setangki melih sebikap sahabat dak goreng Rasulullah lambat tanya akin epu ayyus sadaqati afdalu ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sedekah apa yang paling bagus kanjeng Nabi? Sebelum kanjeng Nabi saqyul ma sedekah aing matur teka hajat kapi amin Allahumma. Kemarin 2 minggu yang kemarin seborah setretanan di abdina entada iki ai pak pentai obeng abi abdina pajar pentai kapi iki ai kan itu abdina oleh sana ikan obeng abdina pekak gamma bi para iki ai ralo rada ngode beli aing Bengkelan daerah Kelampe Sebolo tengah ni kepada aing orang si antri nang sompur nakin celok kenetung seantri atosan para ulama para kiai para raisoki makin berlomba-lomba napa asadaka aing ni kemangkian yajun kita bersama ni kesedekah aing antar terima bi ajunan Allah taala amin Allahumma. Galanon tabun kanjeng Nabi lambak bu situng zaman bada orang bini pak seborah pelacur orang bini tak sahih zaman Bani Israel diceritakan oleh Rasulullah keluar bi hadis Imam Bukhari kitab nomor 2 mari Al-Quran. Dan mata kanjeng Nabi bainama imra'atin ketika satu waktu ada satu perempuan ajalan ro'at kalban yutifu bil bair ngetelak pate kearjengan nang somor pak adlo alisana ngonyol cilana pate gak ditok din arjeng ketelak bi gelanon bi pelacur ketelak aduh pate ci arjeng ni ke Rasulullah saat cerita pas toron beng binek melenggela buka sepatu nah turun ke dalam somor ngalaki naing lebat sepatu pahye nomen galanon ghafarallahu laha tebun Nabi sapora tu sana sama siat masuk ke surga pasera galanon orang pelacur pasera saya nomen pate pas dak ramamon ngongku kula banajunan sabri orang Islam bagi dak teretan Islam aing zaman panas enggak gak dintok pas lo sabora ada mabi ajunan Allah taala pantar pada selamat amin Allahumma. Kanjeng Nabi menegaskan ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama saqallahu min rahiqil maktum pasir apain reng Islam saat sedekah ada teretan Islam aing musim panas pakai bi Allah taala beri aing dari sumber surga antar tepak kebaban amin Allahumma. Ni ke Islam persaudaraan persatuan perlu kita bina. Kenapa? Akhlak teretan. Medan Nabi kanjeng Nabi Muhammad lambak la ilaha illallah situng ulama pak. Situng ulama daerah Khurasan. Andi toko pinggir masjid. Akhir kiai kak dintok nak ya toko tang toko gua apa jenga solat. Ketika asolat tantretan sadaja bi potra kak dintok itu kuin. Sare tokin galanon bereng kafir meleh. Sampun meleh ada reng kafir tentang kediban meleh. Arkan du polo jual bak polo. Sampun jual polo kubar reng kafir gak ditok mulai dek kampung. Birek sepoi tanyakin acong bedemeleh na engki aba basera fulan al kafir. Engki kan biasa du polo babi gule beri bak polo pembung kafir meleh benyan pete. La ilaha illallah cebon reng sebuah gak dintok husir tuh rogina engkau kamu orang gak kasih ita abang daun ulama sampai 2 kilo senabang gak dintok abang reng kafir gak dintok tekuk bikia saborna teretan kula apa jeng senokuin anak kula ni ka arka biasa na pak polo bi anak jual belung polo nyoon saborah babali obang atau bagalak saparo na terjat ring kafir kada fidinik apa yang gak dinto ika mana banjenan engki. Nabi kami menganjurkan bagaimana kami harus berbuat baik kepada umat Islam, kepada umat di luar umat kami.
Kenapa jawab orang kafir? La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak masepak de atis sekasar. Akhlak matepak de ke atis tak sae manter barokah. Amin Allahumma. Situng hasad. Orang mon hasad Pak, dekik keluar hikit. Hikit ni kebaci dalam. Dekik dari hikit keluar rasanan, san keluar rasanan keluar kibir, arsamol janengko, pas takabur keluar, san takabur naudzubillah. Lalu oning sematur, ni kemertung hasad. Nomor 2 ujub epuh, panapo ujub kiai, ujub kak dintok bangga bi amalat hibi. Lo pamer, keng aba arasa masya Allah, makin yang pelak engkau rekana. Kadang aba asojud ketibi dalam kamar. Tapi mana di ujub atena tantretan saja, ada saraja cetak, tangke tedung, engkau maca Quran. Ujub kak dinto bangga nasitung orang bi amalat hibi. Lo engak ke Allah, ja Allah ni kesama pelak. Lah ketika orang kak dinto andi penyakit ujub, deki keluar fakhr. Nabo fakhr kak dinto arasa lebih mol jadi orang lain. Ni kemutin, ni penyakit ate teretan. Lasan mertelok tak ikhlas. Lo lillahi ta'ala melana sataja amal ibadah kita paburu da ajunan Allah ta'ala pi ikhlas. Lamun selamat ditelok gak dinto hasad ada kiai ujub enten kula ujub Allah sama bela kula syukur ke Allah ta'ala. Nomor telok orang gak dinto ikhlas insyaallah ate selain gak dinto penyakit selain bisa tabar gampang beres bi kita bersama mantar pada tolong Allah. Amin Allahumma. Abali boleh keada akhlak Rasulullah teritan. Tampak da umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad tadi nabi. Tek boleh kanjeng Nabi sampun tadi nabi para ibu. Benih namung dak monosah kanjeng Nabi Muhammad sampai ke hewan. Bahkan akhlak kanjeng Nabi sampai dak kak pungkaan. Kanjeng Nabi lo gosokan ba ada lakona, ada parlona lepai teng beteng kak pungkaan. Kanjeng Nabi loi bagi kecuali pada hajat rombu kanjeng Nabi persen. Tapi mana ada palola pakai ketang betang bagi kak bungkan ni kak tikir. Bahkan di akhlak kanjeng Nabi seborah kanjeng Nabi lo mana seni tepak ada reba. Tepung para ulama dari nesar Rasulullah makai reba makhluk ke Allah. Panapa boleh dak ke orang kanjeng Nabi tantretan saja sampai ke hewan. Kanjeng Nabi masuk ada situng ladang ternyata dalam berdoa tenangis Rasulullah makai ke hewan ada abu ternyata matur Rasulullah auja'ani kanjeng Nabi kula bi sandi kula itu kula lo ipakanen kula keng le pala koy pananggala pakan lo sepak enom lo tepak kanjeng Nabi di Rasulullah siapa sandi rekana are mamatul lebat penangis temun sahabat abdi na kanjeng Nabi. Are hewan cak nawang pelaku singa bagusin temun Rasulullah cak tokol molok parloh cak sampai loi pakanen mela nabi ulama abak menangkelah ketika kita istirahat ada arbi rajiban anak bi para kiai singa pengunung ngasuruh cak sebek neng sapin buka kalau cocokan istirahat kadang abak ada sapi makun bi tutup bi nama bi masker sabi awak nyaman bini sahabat pun bi monongan pun naktik ternyata akhlak Islam sampai keneka ngatur Pak. La ilaha illallah itulah baginda Rasulullah mantar yako sebagai umat agapi amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad akhlak sampai dak paling kene coba selalu kami dengungkan di mana-mana. Salah situng teretan tetengar bagus kita bersama nek bisa ya Arab da ajunan Allah. Kenapa? Bajajal amin pe kanjeng Nabi mantar teka amin pe teka sekalian amin Allahumma. Keng senga mon amin pe ajunan Rasulullah celebele nek aturan tinggal sabe pabunga apa kiai timin Allahu alam teman ceritakin orang amin pe Rasulullah nek kanjeng Nabi Muhammad asli. Ingat napa bain etengalen kula bana ajunan. Tamun paraknya kan sabung kanjeng Nabi Muhammad man ro'ani faqat ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sapa pen sa mempengko
ayang ko ongkuan le bani setan temen Rasulullah sepalingi karep wasaya roni ben bekal ngatela ke sengko sapa bayin mung toman mamingko bekal temu bi sengko temen Rasulullah orang pak mon lo oleh sama kajing Nabi lo kira pangki bi Rasulullah pakai mahsyar mangkal pada tetap mogapi amin Allahumma amin peh otabalo amin pia mater tepangki bi kajing Nabi amin Allahumma tapi dak setoman amin peh nika pepunga andi khususiyah janji na kanjing Nabi bekala temuan lamina na emotin kiyae cara na tero mimpi ajunan Rasulullah katina apa emotin katela inga na apa bain penga ni kanjing Nabi ben lo ko tu adabu engko Muhammad engko Nabi nagake make lo adabu apa ketika perasaan sampai aduh kanjing Nabi kena neka Rasulullah katela nga napa pana baca epon deden sa amimpi mun orang sepak tepak kanjeng Nabi ketelak masya Allah kadang aroba ulama kadang aroba kiai nah kadang aroba guru nah kadang aroba ustad kayak kanjeng Nabi perasana neka Rasulullah mun atelok mati tepak gelenon kadang ketelak dalam ropa tak pate mengak neka kiai kanjeng Nabi saya kemembekula Rasulullah kayak mengak neka dadana panjenengan cermin dari esen dan manjanab ada ramah pasabar pabunga pasir apain senengalin Rasulullah pakai begala pangki bi kajing Nabi mon la pangki bi kajing Nabi muste jambu umat kak dito sabak ke swarga mantar tapa aban amin Allahumma nelana salah situng paling mustajab muntra amin pi ajunan Rasulullah tebundo guru san asare pe engak de kanjing Nabi epu hayal akid engak sapa kanjeng Nabi engak apa ya Rasulullah sencang para ulama sampai derena ye nombi sahabat sampai air senena ye nombi sahabat sencang ulama sahabat mengorbankan demi Rasulullah nyawa harta benda keluarga demi Rasulullah lamba Melen temun sahabat kanjeng Nabi sifat Rasulullah ni badan hadis sahih tapi perawi na benar sahabat sejarah aja sahabat gelanon sini kini senyerta akhir anapa sahabat sahabat topo setingkat Sayyidina Abu Bakar ketika bersama Rasulullah lo bengal ajling bitabid dak kanjeng Nabi sadaja sahabat dengan kanjeng Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad temun sahabat tengki deretan tapi lo lunjur kanjeng Nabi Muhammad tengkih tapi lo pendek kanjeng Nabi Muhammad ba'idu ma bainal mangkibain dede gelanon sekek kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kana azharul laun kanjeng Nabi morem mokolen monega kan coklat kuning putih kanjeng Nabi morem moh mantar ninggal mata sedua amin Allahumma kanjeng Nabi Muhammad lancang rambutnya kadang dabak gebau kadang nyantaran kopeng berbau kadang ikunteng dapak yang taran pertengahan kopeng kadang badi atas kopeng gak ditok Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad rambut celeng seceleng-celeng kecuali belum belas rambai ni kepote teretan sepote ni kadang bi Rasulullah beri warna kuning isemir kuning sepote belum belas biki kanjeng Nabi Muhammad monasoroi sekanan beganan sekacer begacer Rasulullah senang keminyak rambut aminyaan kanjeng Nabi kak ditok sewaktu-waktu kanjeng Nabi Muhammad murka peningala bulu kecang lanjang gelanon meledek sepote-pote peningal seceleng sangat celeng ete pote na bada orak merah segonek tampak kanjeng Nabi Muhammad gelanon bulu kecang sangat lanjang melengkung lebat satina socana tebuna sahabat antara alis dua beramput sekuni tapi lo sampai nyampung da alis dua kanjeng Nabi Muhammad janggung tebal teretan kanjeng Nabi Muhammad songo telok sampai depak dek rame bibir kanjeng Nabi Muhammad baca tatarapi baca dua ya ada berengkang sukuni kanjeng Nabi Muhammad monada bujar-jar kanjeng Nabi Muhammad tantretan saja paling seneng rasop komis napa komis gak dinto tongkel rasoba ajunan gak dinto tapi komis kanjeng Nabi Muhammad lanceng sampai ke atas kekel dua nah
Kanjeng Nabi Muhammad paling senang dalam bipote. Kanjeng Nabi Muhammad pas lambi biru. Kanjeng Nabi Muhammad pas warna kuning. Kanjeng Nabi Muhammad tantretan sedaja. Mon alo mampa lo egersot. Kanjeng Nabi Muhammad andik teteh, andik sepatu, adung kadan asal loan Rasulullah. Salon kanjeng Nabi Muhammad sabe etekan tega dinto. Kanjeng Nabi mana saloan betul sabe edalem ngagak dinto. Rasulullah andik banyak betul. Kadang kanjeng Nabi Muhammad ngakui selok dari perak kapi atau les Muhammad Rasulullah mana soratan kabai setempel. Kadang kanjeng Nabi ngakui selok beda socana selon kanjeng Nabi pote benceleng persis poser jebon dari matura deretan. Kanjeng Nabi Muhammad mana lo mampa talo are talo malam bauru om kanjeng Nabi Muhammad lo elang mantar apang ke surga amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad pelonoro om. Kanjeng Nabi Muhammad mau yolok sahabat atau lebih dan badan. Kanjeng Nabi Muhammad natelak dak langit malam petang terang pada naban natelak nang yang siang. Kanjeng Nabi Muhammad ningali ada sekaligus ningali budi. Rasulullah mau ada ngakui telok kiriki kadang empat kadang lema. Kanjeng Nabi mesan ja'abu teran eka fakir. Kanjeng Nabi Muhammad mesen angkui bi astase kanan. Kanjeng Nabi Muhammad mesen mana deer bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Muhammad mesen mon baik pai ke yang bau nabi tetangga beri taka asagone mantara bangkia bi ajunan Rasulullah amin Allahumma. Nikah kanjeng Nabi la nikah ngak kengin monasarana teretan kenceng pengolatin bi Allah taala mantar teka ada kita bersama amin Allahumma. Teretan swarga nikah pernah mantar masuk agapi amin Allahumma. Kiai swarga ngak napa Pak tatang ke swarga gak dinto tero oning bani pak rampak ngak nikah sampean mon tero oning tatang ke aceling ke bintang ngak nikah tatang ke swarga bagi paling keneng romanoreng swarga 10 kali lipat bumi berpikir 10 ngak nikah paling sekoning Roma kene swarga Roma swarga tanah bani model ngak gak dinto turabuhal misku. Tanah surga gak dintok tanah si lecur dari minyak misik bi Allah tekuk ro'om teretan menternet kapi amin Allahumma. Belikir hasbuhal lu'lu' wal marjan. Sabun ulama belikir surga benih betul putih telengak gak dintok. Belikir napa enten enten belikir surga jamerut safir seru biru dan meredap nika belikir surga bagi betoh nang ramai swarga bane dari celot bane di betah dari emas ban perak ramai swarga jora aja pada sebi Allah taala ramai kagabai di enten swarga gak ditok kapung kana raja kalak natuk bisa kalak tojuk bisa kalak sambirin sarinan bisa bagawa sama bi ajunan Allah swarga gak ditok banyak songai. Bada songai dari susu, serakin Al-Quran. Bada songai dari matuh, bada songai dari ber, bada songai dari aing sepote senyam-nyam teretan. Swarga gak dintok mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nika sifat namung disebut di ulama di kanjeng Nabi hakikat ada oneng engak napa swarga gak dintok swarga ma tastahihil anfus jebon Allah taala kaki tero apa-apa ini swarga langsung teka ala badaya adang teretan. Tero mobil, tero Roma, tero hotel, tero kolam renang, tero hewan macam napa teka lebih Allah taala beri. Salah situng duncan dunreng swarga baki nganikah lambe nang sabab ro bertangber mikanan melu atem mongko ya sari swarga orang swarga deki patang ziarah ternyata ada ro temu mator ya Allah kaima bareng kula lambe nang asbab bi Allah taala buka lengareng neraka naudzubillah antara selamat kapi asbab amin Allahumma. Ternyata tepada surah selamat yang kak tanah pangeran kululok pernah swarga menik kalau yang kes biajunan yang kak biajunan Allah taala isabah swarga neka kunanan di bareng bagus mantar terus along polong baik ke swarga amin Allahumma.
para bapak, para ibu tanteretan saja abali boleh keada pentingan keakuran keakraban gak dinto napa keangkui dalam kebagusan tebarlah kebagusan orang sepaling bagus orang sepaling banyak manfaat ada pada tetangga antar tepada kita bersama amin Allahumma sepaling akhir kami sangat mengapresiasi kizar kasih Masya Allah ketika kita memasuki bulan Agustus tema kemerdekaan. Ini kebani bareng teng merdeka. Coba lamba ada merdeka lo kira bada gue lebih ajunan asabab nih keba. Nampak perang. Biar Allah Ta'ala beri kemerdekaan pondok ajalan madrasah sepak ulama ada wah ini kan nikmat dari ajunan Allah. Ingin kemerdekaan tidak akan pernah kita capai tanpa persatuan dan deretan saja. Tanpa persaudaraan, pelenego teguk banyak orang yang pecah belah di zaman mangkin. Kita dulu tahu secara sejarah ketika kita sudah menggapai kemerdekaan 350 tahun dijajah oleh Belanda. 7 tahun ekante negara Jepang ke lake epaten ekala harta benda kita bersama hasil bumi diangkut yang kok ada ke Inggris yang kok ada ke Belanda yang kok ada Jepang ada cambuk barat cambuk timur lamba setelah rakyat Indonesia merdeka oleh 2 bulan Agustus galanon September Oktober 2 bulan gak dintok napa Belanda dengan akal liciknya ingin masuk lagi ke negara Indonesia mengajak sekutu-sekutunya Inggris ekibah Jepang lambai kebaik napanya mana baku hantam belum tegelaban ribuan tentara terus masuk boleh di Indonesia masuk ke Kamalamba berhasil memasuki kota Surabaya. Itu yang dikenal tragedi peristiwa 10 November 1945 tantreta. Masuk Inggris nah itu sebagian sejarah mencatat lebih dari 60.000 tentara masuk tanggulan tengah ni kalamba reng Indonesia engkau masuk boleh engkau lo aja keng engkau mengamankan rakyat engkau terong alasan senjata Jepang mereka ada engkau yang kau keluar mereka kelo atau keran ternyata san masuk dek Sorbaja lambak Sorbaja ketika memasuki kota Surabaya, kenapa sih terjadi? Ternyata senjata Republik Indonesia rampas. Pak keluar pengumuman, semua rakyat Indonesia yang berada di kota Surabaya wajib menyerahkan tentara napa senjatanya. Bagi engkau senjatana kalaban kebadan angkat tangan hina. Ketika bedeg pengumuman kak dintok lambe, arek-arek Surabaya kak dintok tampak semangat ternyata. Semua pemuda-pemuda yang berada di kota Surabaya, entah itu dari Kalimantan, entah itu orang Madura, entah itu orang Jawa, mereka kompak bersatu, apolong saja untuk napa ngadeng tentara ebuan Inggris ben Belanda waktu itu. Padahal 2 bulan merdeka. Presiden Soekarno langsung menelpon ketua anak-anak mode Surabaya, Bung Tomo, ini kesantri cerita. Cepat panjenengan entar dek kai sepo Surabaya. Sare kiai paling karismatik, paling sepuh, paling berpengaruh entaren dak ramah di Surabaya ben Indonesia atau emasona boleh belente entar duka ali Bung Tomo acabis dak Syekhus Syuyukh Ki Hasyim Asy'ari. Waktu matur gak dinto Ki Hasyim langsung panggil ulama-ulama sepuh termasuk saya panggil waktu gak dinto kenapa Ki As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Beliau panggil sampuna ya Allah gak dinto mereka beliau para ulama sepuh musyawarah pas keluar kenapa revolusi jihad pas keluar kewajiban jihad angkat senjata laki bini kotu toron kapi pas ke As'ad kak ditok masuk ke Madura entar ke Bengkalan pas ke Sampan pas ke Kesan pas ke Semenep beliau ajak dan modern kapi abali dak Situbondo gerbong-gerbong kereta YSN santrebi umat aebuan rambe lambak Surabaya ternyata. Kenapa saya terjadi jihad enggak di seberang sampai akhirnya kenapa beliau para ulama para santri para rakyat berhasil dengan pasukan Hizbullah lambak tentara pas obat sabilillah pas obat TRI pas sampai makin obat TNI tentara nih asal dari rakyat dari pasukan para ulama tanpa kebersamaan
kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan tantretan saja. Tadi berkompak, pasepak, perjuangan kita masih panjang. Sajan acap peletutan kadang asbab, insyaallah sampai along polong dak swarga. Amin Allahumma. Saya tanya sekalian teman-teman, siap kompak asbab? Siap dukung para ulama? Siap satu komando? Siap khidmah pada kiai? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tantretan sadaja kak dintok sebisa ayat torakin. Salah ben lo potonyoon saporah sedak betesa. Namun kembali dak teti awal pertama kekompakan penting. Nomor 2 akhlak bagus. Tompo ibadah berakhlak saya kerucuk tapi kiai terogan tengah akhlak ngaji dak kezer kasih malah bengkel hati kita bersama kan ganteng akhlak tinggal make ibadah jib wajib pak paki teki paki ajun Allah taala mater tepada kita bersama. Amin Allahumma. Hada wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bima qara'na wa talawna wastama'na an jami'a ma qaddama fi majlisina hadha minal khairat wal barakat wa salil amal wal mau'izatil hasanah ya Allah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha li rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya al mursalin was sahabah wal qaraba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikhil islami ajma'in amwatina wa amwatil muslimina kafa amma aba'ana wa ummahatina ajdadana wa jaddatina akhwalana wa khawalatina a'mamana wa ammatina usulana wa dhurriyyatina khususan al marhumin sataja sa'ih holen esat mangken sampun sebut asman mubarak ya Allah ban sataja lebih-lebih al marhumin saya sabat nang gak ditok tempat anta ta'lamu bi asma'ihim wa bi alqabihim wa bi kunahum ausil thawaba dzalika fid'an lahum minan nar itqan lahum minan nar hijaban lahum minan nar syira'an lahum minan nar hikakan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa si' mudkhalahum khaffif hisabahum asri' majabahum wa sayyir al-jannata ba'da dhalika ma'alahum wa ma'abahum Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan la hufra minan niran Allahumma fad dzurriyyatihim waj'alhum min ibadika salihin Allahumma fadna wa ahlana wa man hadar majlisana satajasi hadir ya Allah ij'alna min ibadika salihin waghfir dhunubana wastur uyubana wasruh sudurana wa nawwir qulubana waqdi hawaijana wahfad dhurriyyatina ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna tulal umuri fit ta'at wa barikna fihi ma'asiha wal afiyah wal mu'afati daima ya muqallibal quluba thabbit qulubana ala dinik Allahumma amitna ala dinil Islam Allahumma amitna ala dinil Islam siapa saya ya Allah kecuali apabila Islam dan iman dan ajunan ya arhamar rahimin ala khairin wa afiyatin ya rabbal alamin rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna sighara wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.